U drugoj fazi susretali smo se sa brojnim problemima i izazovima, postavili smo konstrukciju, postavili smo krov, vidjet ćete gde smo grešili i kako smo to na kraju ispravili. Naravno, ako vam se sviđa ovaj video, molim vas postavite like i potpišite se na naš kanal i pratite serijal do kraja. Su nam OSB ploče širine 125, skratit ćemo ove grede tako da budu, dakle, i one širine 125. Sa strane dolaze OSB ploče i tako formiramo konstrukciju kuće. Po istom principu spojit ćemo i preostala dva roga, znači ukupno ćemo imati 3 roga. Dakle, OSB ploče 125 širina, 2,5 metra je dužina. Njih ćemo da sečemo i da stavljamo na ove bočne strane, kao i na pod. Znači dole već imamo letve koje se nalaze na podu, znači na njih će ići OSB ploče i znači sa bočnih strana i gore na krovnoj konstrukciji, dakle tu će isto doći OSB ploča, na OSB ploču će doći tegola i između ćemo staviti izolaciju od stiropora. Dakle, polako evo već privodimo ove grube radove kraju. Evo, uhvatio nas je mrak, ali prva OSB ploča postavljena na krov. Dakle, postavili smo 2 OSB ploče bez skraćivanja, znači 125 sa 2,5 metra. I sada ćemo da dopunimo krov. Ovdje smo izmjerili, znači ova razdaljina je 157 i izrezat ćemo, dakle, OSB ploči i popuniti ovaj kraj koji nedostaje. Tako da, kao prvobitan plan što je bio, imat ćemo pokrivenu celu terasu, dakle ovdje će biti mjesto za terasu, a ovdje je mjesto za dečiji prostor, odnosno dečiju sobu. Sad ćemo da izrežemo ovu OSB ploču.
Dakle, polako kompletiramo drugu fazu. Krov je postavljen. Kućica, evo, izgleda sada ovako. Postavili smo i pod. Dakle, OSB ploče. Ispod su daske. I naravno grede koje drže. Sa strane jedna OSB ploča postavljena. Ovdje će biti još jedna i krovna konstrukcija postavljena. Znači, OSB ploče, rogovi postavljeni. Dakle, na ovom mestu ćemo ojačati rogove. Dakle, na spoju dve grede ćemo postaviti ojačanje. Ove ukusnice nisu dovoljne, iako su ih postavili sa obje strane. Tako da ćemo izvršiti, dakle, jednu modifikaciju i doradu i na ovom spoju postaviti ojačanje. Dakle, ovdje će biti prostor za terasu. Odavde do ovde. Terasu smo planirali 1,5 metar ukupne dužine. Sa terase pravimo dopunu, ići će tobogan i spust u bazen. Sa prednje strane kuće, dakle, ova dužina je 2 metra. Tu će biti stepenice i ulazak na terasu. Što se tiče krova, još da napomenemo, dakle, na krov će ići paropropusna folija, a preko paropropusne folije će ići tegola. I krov će, dakle, biti pokriven tegolom, ispod koje će ići ta paropropusna folija. I tako će biti i sa jedne i sa druge strane krova.